Pemirsa, pemerintah Kabupaten Buleleng mikelingin Hari Mangrove Sedunia antut nyarengang samian baga kramene ngelestariang hutan mangrove. Tios medue ancang nandur siu taru mangrove, pemerintah talar nyincapang pengupaya kebersihan saking lu plastik sanisida ngaunang ekosistem pesisine. Hutan mangrove dado silitungil benteng alami pesisi Buleleng. Tios nyayubin pesisine saking abrasi, mangrove taler genah mekudang-kudang soro ulam segara. Tepisanan becik nyerep karbon angin nguantunes wesanan perubahan iklim. Sakiwanten, ring sawatara genah, kewentanan mangrove kantun nampenin pikobat mawinan lu plastik. Kanan inucap muatang penyarengan miwah uratian saking samian bage kramane. Nenten wantah pemerintah, ring pekeling hari mangrove sedunia, dados pengiling yening ngemit mangrove nenten wanta pina ke acara nandur taru Kemanten, nanging taler kecenayang antuk ngemit keresikan tukat segara miwaring pesisine. Pemkat Buleleng medue anceng nandur siu mangrove selantang warsane mangkin antuk memperkanti sarang perangkat daerah sarang KPH Bali Utara. Pemerintah taler nyokong perkanti sarang Dinas Lingkungan Hidup miwah Dinas PUPR sajeroning nincapang normalisasi tukat mangdelu nenten anyut kesegarane. Desa miwah desa adat mangdane nadosang mangrove pina ke aset wisata berbasis konservasi sane kesayubin awik-awik. Lianan punika, komunitas PKK Karang Taruna kantos angga usaha pariwisata keelingang antuk ngelestariang mangrove rumasuk ngirangin pewigunan lu plastik sekali pakai anutin Pergub Bali nomor 97 tahun 2018. Ngelintangin parikrama inucap ngemit mangrove miwah nas lu plastik. Pemerintah Kabupaten Buleleng ngabdiang wewidangan pesisi Sida Lestari salesida nyokong sektor perikanan turungukuang pariwisata berkelanjutan ring Buleleng. Yasari Yuli, Bali TV.